والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها. Susun mu'allif hadal kitab al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad thumma ila ruhi al-jad Abdullah Sujid al-Walid Ahmad Rahmatullah wa ikhwani thumma ila amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in wa barallahu lahum wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wal yakin. Wal yakinu ibaratun an quwwatil iman bi thabatih wa rusukhih hatta yasira ka'annahu at-tawd asy-syamikh la tuzalziluhu asy-syukuk wa la tuz'zi'uhu al-awham hatta la yabqa lisyukuk wal awham wujudun albattah. Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalb wasyaitan la yastati'u ad-dunu min sahibi hadzal yaqin bal yafir minhu wa yafraqu wa yagna'u bis salamah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Inna syaitana la yafirru min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Wal yaqinu utawi yakin iku ibaratun tembung, sebuah ibarat. An kuwatil imani saking kuwate iman. Bithabatihi kelawan tetepe iman warusukhihi lan mancepe iman. Saking kuwate iman, saking tumancepe iman, hatta yasira sehingga dadi apa si iman, dadi iku ka'annahu koyok-koyok sak temene iman iku at-tawdu gunung, asyamihu kang dukur, la tuzalziluhu kang orang gonjang gancingaken hu ing iman opo asyukuku mamang, wala tuza'zi'uhu lan orang ngubahaken hu ing iman opo al awhamu piro-piro panyipta Allah atau prasangka yang salah. Hatta la yabga sehingga ora tetep lisyukuki maring piro-piro mamang wal awhamilan piro-piro panyipta, yakni napa prasangka se salah opo sing ora keri opo sing laya beko wujudun wujud albattah kelawan babar pisan. Wal yakinu sedangkan saya kocak yakin bari eterangaki yakin sebede dalam ateh sebegitu kuat sebegitu mantep mengakar dalam ate sing kesedina alia debu lau kusyifal ghita'u masdattu yaqina. Jika seandainya penutup-penutup di dalam hati terbuka, penutup-penutup mata terbuka, yakni bareng setak katon katon bi Gusti Allah.
Suwargah apa katon, neraka apa katon, siksa kubur apa katon, masdatu yakina, sama sekali tak nambahin tentang keyakinan. Baik tak ngetelak atau ngetelak, terbuka atau tertutup, tang keyakinan kadung mantep, tang keyakinan kadung mancep. Saking kuat keyakinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seandainya ekatelak apa neraka, ekatelak siksa neraka, tak nambahin tang keyakinan pancet. Kuliah sampean ini yakin mun ngetelak, mun tak ngetelak kita yakin. Kuliah sampean ini kiki pada mamang ah. Cek saking bulu manjenengan andi kekuatan, keimanan, yakin nih ke dalam hati nih keongguan, walaupun tak ingat nikah, tak ingat Sayyidina Ali persis tak mungkin, karena beliau ini ke orang pilihan dari Gusti Allah. Paling tidak iman ini kecek sampai gempang tergoyahkan, iman ini kecek sampai gempang ternodai, sehingga iman kelak selalu berubah-berubah, keyakinannya ke berubah-berubah. Wal yakinu, sedangkan keyakinan ibaratun adalah sebuah ibarat an kuwatil iman, dari kuat iman. Ane kenyaman yakin. Al yakinu ibaratun an kuwatil iman bi thabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu tawdu syamikh la tuzalzilhu syukuk. Iman sebada dalam ate mun kare kadung mantep ben mancep, sampai iman ini kededi engak napa katau di engak gunung asyamikh sekuat. Iman sing dalam ati mon kuat binang kana gunung sekuat, gunung segagal, gunung se tak gempang goyah, wala tuzazi'uhu al-awham, ban gunung ni tak gempang terombang-ambing oleh keragu-raguan. La tuzalzilhu syukuk, kemamangan, keraguan-raguan ini tak membuat gunung ini berubah. Dari kuota gunung ke prasangka dak Gusti Allah saya coba ini tak bisa mekala kuota, tak bisa merubah megulih kuota iman saya ngak gunung dalam ate. Berarti kuat sahara iman orang ngak nih kempuran. Dan kadang orang kan mamang ragu, kebesak apa ngiran dia. Mampu Gusti Allah dia. Apa mungkin dia terjadi? Apa bisa dia berubah? Macam-macam. Berarti ini kita ingat gunung, ingat gumo. Cuma ingat apa? Kapas. Imana kuli bisa mene kana naudzubillah mun ingat kapas, kening angin gelendeng ke laut, gelendeng ke daja, gelendeng ke timur ke barat, iman mun ingat kapas. Berangin ke barat, norok ke barat. Enggak kapas berarti. Ya nomor. Ada angin ke timur, kau ikut ke timur. Ada angin ke barat, norok ke barat-baratan. Gimana berubah? Naudzu. Mun iman kuat ingat gunung pak, tak berubah, pancet tak berubah. Dari pakaian tak berubah, keyakinan tak berubah, akidah tak berubah, mantep pancet tak berubah. Biasa orang mun tepak mantep nih, orang mun tepak kening masalah. Mantep mun tepak medem. Aduh. Mentongku mulai medem juga berarti mantep lah. Muntah hasil berubah lah, iya abah mentem, abah lah aketak, abah lah macam-macam berubah. Berarti iman ini bisa berubah. Iman ini bisa kuat, bisa lemah. Video kali nengak gunung, sekuat, semapan, menjulang tinggi, walaupun diterpa angin, topan, badai, menimpa tetap tak kelem berubah. Hakadha imanul awliya, ini keimanan para beli. Hakadha imanul anbiya, iman para nabi. Hakadha imanul atqiya, iman para orang-orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun iman ni terombang-ambing, iman ni berubah enggak iman kapas. Osom daya norok daya, osom daya norok daya.
Cek tadi apa sih? Pepancet. Hah? Pepancet. Oh sompang tadi pang. Oh soman. Ki cara ora patungane ka pepancet pon. Malah dadi ngak gunung sing kuat, kening angin, kening ombok, kening ruah, kening ria pancet, tak berubah. Tak pernah mamang. Mun kare kadung mantep di dalam ate hatta la yabqa lisyukuki wal awham wujudun batas, sampai sama sekali kemamangan di dalam ate tak nampak di dalam ate. Lha nika penyakit nika Pak. Mamang rezeki termasuk penyakit nika. Nika termasuk penyakit iman mamang rezeki nih. Mamang dak sifat kebesaran Gusti Allah, sifat situng daripada pan berempan sifat Gusti Allah Ar-Razzaq, Allah taala se maha beri rezeki. Kimun penyakit masuk kening yobu. Engki mun ngobu sape. Lempoi jual. Ngobu ajam pabudu ne jual. Mun penyakit ayo yobu, tinalah ngobu kencing manis we. Ngobu rematik, ngobu kencing manis, ngobu darah tinggi, ya bahaya. Penyakit juga si obu. Berusaha ngilangake penyakit zahir, lebih penting juga tak kalah pentingnya ngilangake penyakit batin. Penyakit iman ni kebanyak. Mon ki ibadah penyakit tak kira tombu Pak. Iman deh Pak. Oneng pau sambil. Apa sih? Si tak membuah ke pau aja apanya mana? Tete. Tetere mon ki ibadah neng cekak neng bunga na pau, tak kira buah pau deh. Karena iman ni kepada buah dah. Iman ni kepada rasan nah. Iman ni bisa membangkitkan semangat. Iman ni bisa berjuang. Bisa semangat do orang, bisa ke orang karena beda buah iman ni beda rasa manis iman ni halawatal iman, beda rasa manis iman ni Pak. Kayak kuli bisa biar tak ngerasa aki. Mereka iman tak patah syukur sebab tak ngerasa aki kenikmat saatnya iman. Ini orang-orang yang bingung nyari pangeran Pak. Asyukur meloloh bisa ngenemu Islam nih sampai beda sinetron pemuda pencari Tuhan. Nyari pangeran tak mau temu. Pangeran Rua Lopot, Pangeran Ria Lopot, Pangeran Rua Lopot boleh, Ria Lopot boleh. Nemongku Pangeran Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Anika ayat tauhid. Surat Al-Ikhlas nika adalah qul huwallahu ahad nika Kanjeng Nabi paling seneng ke ayat nika Pak. Surat Al-Ikhlas ini. Paling seneng ke surat Al-Ikhlas ini Kanjeng Nabi. Paling seneng, paling cinta Kanjeng Nabi dari surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Boleh Kanjeng Nabi mun mau senika. Karena adalah keimanan, ketuhanan yang Maha Esa. Benih ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang Maha Somber. Qul huwallahu ahad. Mun sampean lima lineka benih karena seneng keng sengkah. Sopu qul huwallahu ahad. Duhur kul wallahu ahad, asar kul wallahu ahad, maghrib kul wallahu ahad, esah malaikat nengere it kulhu. Langganan bisa. Benih karena cinta ada kulhu mon gule karena sengka kengan. Mon Kanjeng Nabi paling seneng. Mon bodoreng maca kul wallahu ahad ni paling cinta, paling seneng Kanjeng Nabi karena ini adalah surat Al-Ikhlas adalah surat ketuhanan yang Maha Esa Al-Ahad. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah ni keesek sabi orang-orang kafir. Eseret ning padang pasir yang tandus, yang panas. Sebisa ngelok ke kolek panas ning Arab nih Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah mempertahankan imanah sekuat ingak gunung, semenjulang tinggi teki ingak gunung, tak bisa diterpa, tak bisa ipakala bi de tengah hujatan, de tengah napanya mana angin topan badai sebekal ngerosak keimanan Sayyidina Bilal bin Rabah. Esek sabah. Yantemen eseret ke yantemen etalen le eseret Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa sih keluar dari lisan Sayyidina Bilal bin Rabah? Ahad. 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 Tak pernah berubah dari lisan. Ahad. Sayyidina Bilal bin Rabah mempertahankan iman.
Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir orang sekuat aja ke iman. Sayyidina Ammar bin Yasir, Yasir ne ka abana Sayyidina Ammar. Ibu epate ene sotu bi Abu Jahal ne ka sampai tembus ke sana. Hanya untuk mempertahankan iman. Epate en ya dan Sayyidina Ammar. Bapaan Sayyidina Yasir. Sotu ya dan anak Sayyidina Ammar bin Yasir sama sekali tak berubah. Sama sekali tak berubah. Begitu hebat tak orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ini mempertahankan iman. Tak ngaku lebih sambil somo-soman. Sayyidina Ammar bin Yasir ngak ni kesek sabine ne paten ya dan Sayyidina Yasir. Sotu dari kemalon na bener tabun kemalon na rajin ne ke sotu sampai kali sana keluar tembus Pak. Ngocak Abu Jahal. Sokor beun tak iman dak Nabi Muhammad maka beun sepetong toron jamin bingkok jana Abu Jahal. Apa wacan Sumayyah? Sumayyah orang bine budak pertama kali semati syahid ning kalangan para sahabat orang bine Pak nyaman Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah orang si mempertahankan iman, sekuat iman, sekokoh iman, tak terkalahkan kelaban rayuan apapun. Jamin harta benda, jamin derajat, jamin pangkat. Sayyidatuna Sumayyah kuat menjaga iman. Langsung sekala nikah, suruh berubah iman langsung Abu Jahal copai wa. Copain lurus mun Abu Jahal ngocak. Wallahi, beun bi taina kombeng ki lebih mulja taina kombeng tempeng beun. Tak kuat saatnya Abu Jahal kalak pedang sotu dari kemalok nah sampai tembus ke sana. Entar dak selake Sayyidina Yasir. Anan kita mah budak remah. Sayyidina Ammar bin Yasir ke etale. Ban mun tak terona si pepada bereng bina nah setiap harus berubah iman. Langsung tak pikir sehari dua hari beri kesempatan untuk berpikir lah. Beri kesempatan jeda untuk kula nikah mikir supaya kula berubah iman sekala nikah. Wallahi tak bakal berubah iman kaula. Tak panjang lebar Abu Jahal langsung memenggal leher Sayyidina Yasir terakhir putrana Sayyidina Ammar bin Yasir. Allah, dak remai mana dengan ni Pak? Hah? Oh, benih kelas sebelum merkena sahabat ni orang pelek nak Gusti Allah cak sahabat dari golongan aku lebih sampian dia tak detik Islam. Coran-cor beri ya. Mangkana Allah Subhanahu wa taala mele dekat sahabat dekat orang-orang pelean dari Gusti Allah Pak. Orang setek kening beli iman, orang setek kening porok iman. Mula mencelamin cile imanuhum fi amplokihim repot. Imanuhum fi amplokihim. Apa can amplop Pak? Bisa berubah nasihat mun amplop akan del. Alam kok ya. Berapa 5 juta? Oh, cok kebeter. Imanuhum fi amplokihim. Sesuai pesanan fatwana. Fatwane pesen. Fatwane beli. Ada dunia, kipon ke dunia bisa merubah segala-galanya. Seher terkuat ke dunia. Mon seher cuma mepesa antara laki bini. Mepesa setretanan ki biasa, tapi seher sama pesa di antara setretanan, di antara anak bireng tua, di antara santri ben guru, ada boleh saya lebih ampuh. Apa jadi tunya? Mulai kena ngurusan tunya ada siapa nak? Bo guru bilon, guru lain, reng tua lain, tretan lain. Seher terkuat tunya nih Pak. Jabatan tunya nih kah? Seher terkuat. Oleh karena gak dintonya onda ke Allah Subhanahu Wa Taala termuka. Paring nathubutul iman, amin. Paring kekuatan iman, amin. Semakin are, semakin sepuh, semakin kuat iman kaul manjenengan, amin. Allahumma sampai beda keraguan-raguan. Pon, fa in ja'at min kharijin, fa in ja'at mongko lamun teko apa si syukuk wal alha wal auham teko min kharijin saking jopo lam tuswi mongko ora gelem nenglengaken yakni mendengarkan ilaiha maring napa niku wau asyukuk wal auham apa sing ora ngrungokno al udhunu pira-pira kuping walam yaltafit lan ora gelem noleh ilaiha maring asyukuk
wal auham opo sing ora gelem noleh al galbu ati. Ketika datang ujian, ketika datang cobaan sepekal menimpa dekat keimanan, keyakinan, mula kuat akarah, mula kuat iman, sebagaimana gunung kuat lam tusgi ilaihil udum wa lam yaltafit ilaihil galab, maka kopeng ateh tak bakal ngidingaki, terus ateh kelak tak bakal berubah, tak bakal letolehan, tak dingidingaki, kopeng re tak dingidingaki. Ate ni kata le tolian dek apa senyaranyar dia tahu sana norok orang senyaranyar, cerok norok bareng senyaranyar, norok buntek sinakon na lah, malai selamat iman. Enjok ri anyaran dari dimah dari Jawa Tengah. Tahu sana norok Jawa Tengah, norok Kanjeng Nabi. Anyar ya diri Nganjuk, Nganjuk Kertosono, kurang munjuk Bantalono dia tak. Sapi haha ngare ngerti sapi. Cero noro anji, ya cero noro anpat. Malah tak tegang sampean, mereka beri Nganjuk Kertosono aja. Jajal deki. Ujar pengajian, sendelan dalam kamar. Nganjuk Kertosono, apa cak? Oleh apa? Oleh ngaji apa gua cak? Nganjuk Kertosono. Kurang munjuk Bantalono udah ya. Cerok noro saya nyanyo dari Nganjuk, dari Kediri, dari Dimo, cerok noro cele tolian, saya dingin aki. Njuk ari anyar, cerok noro saya anyar. Alaikum bil atik, wa iyyakum bil muhdatsat, noro buntik sinakon nabila. Cerok noro saya nyaranya. Malai kuat iman nikah. Ya, saya sampai berubah. Wasyaitanu utawi setan iku la yastati'u ora kuwasa sapa setan, ora kuwasa adunu wa ing cedhek sahiba min sahibi hadal yakin, saking ikilah wong kang duweni keyakinan. Wah setan ini tak bakal bisa menggoda orang, menipu orang, ngecek orang seimana kokoh, seimana kuat ingak gunung. Bener cuma sekokoh 3 roda, sekokoh semen gersik, kokoh ngak gunung, semen ki keneng mercon, semen sekuat ki keneng pecel, tetapi mon gunung mbak, setan pun tak mampu. Aku dado orang sekuat iman ngak gunung. Nah setan ini macam-macam, jurus setan ini banyak, bisa jurus dunyah tak keneng, jurus boleh, jurus jabatan tak keneng, tak berubah. Kita putus asa setan, karena setan ini ada ambun terus ngajak kecubaan. Jurus boleh, jurus ring bine. Wah, dia mulai lah. Ada ring tahu karo. Ada ring tahu jurus setan mulai. Kuda lebat HP, beda telepon nyasar ya, telepon nyasar. Curhat. Mereka curhat, mulai asik, mulai kok seneng ngomong Biba Andrea, mulai tertarik. Padahal tipu daya setan. Mulai kodung apa ducal itu sepahoran ustad, kodung ducal ustad. Oh tak apa-apa, karo bingko. Ustad mulai kalau pai lah, kok mau kodung je wajib kok. Nilpun apa oleh ustad, Mbak, ada yang saya bicarakan tentang hukum. Maaf Ustaz, saya lagi pakai daster Ustaz. Oh enggak apa-apa pakai daster. Mau lain pun pakai daster. Kemancingnya tak bener bi sini. Apa-apa. Maaf Ustaz, ini kemancingan tidak benar Ustaz. Ustaz tuh mau tercelong ketok. Ngono aja bermololok. Dia tahu. Mulai punan terperangkap punan, karena setan ini kan diracun pak. Setan ini kan diracun, racunnya setan gimana kareng bine. Apa sapa boy mulai tek keneng bi jabatan, tek keneng bi PC, tek keneng bi apa pasti reng bine terakhir pak. Congo. Ketua KPK reng bine terakhir. Habib Rizik bin Syihab orang bine terakhir. Cat palsu, cat mesum. Naudzubillah. Hati-hati sampean je perjanjian orang enggak nikah. Mun sampean perjanji berarti sampean ngaranen zina ada Habib Rizik berarti. Kula bener yang FPI tapi kula cinta ke Habib Rizik.
Mun bener yang ngocak Gus Muhib bener NU, tanya aki datang keluarga, norok Muhammadiyah panjang kau. Kula kita lahir lek selamatin bimbu. Pelet beteng, sandi pelet beteng ni cuma orang NU. Sampai bila tahu karangan ni terus. Biru masuk poter ya. Akhirnya orang awam saya bingung, orang bodoh ngak aku lebih sambian ni ke saya bingung. Si A nyerang B, si B nyerang A. Macam-macam pun cara tek kening jabatan, cara kasar tek kening, cara halus cara yang bine. Pola sampian noro abu tek setan jadi ya cara. Merosak ke orang tahu saya pitena tahu usah. Pitena abid gelu. Apa coba nama baik ke coba. Aduh abid gelu nampak bine bine orang huta aram ni. Butuh ke setan je pak. Ini kesumum racun daripada racun setan. Kemula hatinya kuat, mapan kuat. Oh tak tole pak, tak tole. Keneng kabin jadi keneng kabin, wis tak usah. Cek tambah itu sere lah. Macam-macam setan pun anu. Makin ni kak modus anyar pak. Seteti sek serang ulama bener cuma karo esotu betul esotu iman namangken. Para ulama ni makin jadi target utama. Ibu orang bine. Orang bine seratin, seputih, sesuara nakal seneka. Akhirnya deki mulai sebulan, 2 bulan mulai kenal akrab, mulai ketemuan, mulai seneka. Akhirnya bengal muka aurat ya dan kiai screenshot pak. Oh ini screenshot ya. Foto video call kalau di screenshot. Ayo beda iya, kalah. Ada remaja tanggul nablak ya. Pas bini katalah buat ada nah muka kelam bini screenshot boleh. Apa wajan kakek mun tak dukung fulan, tak dukung A, tak dukung partai Ria, tak dukung Ria, sebar butuna kakek. Tak dukung ada remah. Macam-macam. Isa apa sih tanda gereng bini? Masih gula tu hujan. Kayak cuma mun lebaran tak bener, Pak. Mun kira iman ikut korban. Banyak orang pindah agama gara-gara reng bine kok. Sasal Islam bisa jadi kafir gara-gara reng bine. Karena reng bine ini ke paling kuat kuda ni. Pon tahu saku udah cokop buka betis sasakone aja lah pak kelepek lah pok langsung deh ya. San paku wa gara detok wis. Nekak mun orang saya tak kuat iman. Matur mungkin panu kekuatan iman. Amin. Bener ilmu Pak, iman. Iman ni ke bisa kuat kelaban ilmu semanfaat sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Oh lancang kinangan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Termoga itu ilmu semanfaat. Amin. Termoga iman paling kuat. Amin. Husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha